not finished there. The Cristiano Ronaldo, and what a strike from CR7. The Al Nassr talisman makes it, and it again in the 56th minute. Ball inside, comes to Mane, and there it is, his first goal of the competition. But then Cristiano Ronaldo with another sensational goal. Ka jingla kai AFC hapdeng ka kanhun Ronaldo ka Al Nassr bat ka Al Duhail kalalong ka ba itnat ha. Wala Ronaldo ladon ka arta ka ba kamhe ndrai udang la ban tap gol. Bat man ya compete bat ki wei player ki bidang ki mentah. Marsen sedang ha ka kelas step ka Al Nassr ka la ban lam khamat ya ka gol ka ba ningkong lengba utaliska ha ka minit ka ba atusan. Haduk bakut ka kelas step don syuk manu-manuru pala ban ki ya ka jar. Bat ka Al Nassr ka tam da wei la not ya ka Duhail ha ka kelas step. Andai masin sedang ka kelamit Al Nassr ka yok biang ya ka sigol lingba usat dio manie ha ka minit ka pasan pun rio. Pada ka minit ka ban repuai ro Al Nassr ka yok biang ya ka sigol lingba Ronaldo. Andai deh ha ka minit ka ban repulai ka Al Duhail ro ka yok ya ka sigol jongka lingba Muhammad. Pada ka minit ka ban repunyau ro Al Duhail kalayo biang sai sigol lingba UE Ali. Ndai daya kaminir ke bapa puai. Al Nassr kalayo biang ya ka sigol lingba Ronaldo bar kadero ke gol ke basau jong ka Al Nassr. Bad Ronaldo hakane ka jingel kai ulayo argol marwe. Ndai daya kaminir ke bapa pusan Al Duhail kalayo biang sai sigol lingba UM o Luka. Pat kadero ka gol ka balai jong ka Al Duhail. Barhadu bakut ka jingel kai Al Nassr kelatam da saula lai ya ka Al Duhail. Barha ka jing akan poin mentah ka grup I Al Nassr kerang bat ya dan ka waningkong. Ndai ka Al Duhail pat kerang bat ya dan ka balai. Bless you.